znači strance sjećem tu. On ima još jedan dodatak koji sjeće, tamo mi je na drugoj strani, koji ide kroz ove žlijebove, koji presjeca, znači jednostavno graničnik. On ima sve, koliko treba, znači koliko sjećeš debelo drvo ili šperu, toliko sve podeći žagu. Tako da mi je bezopasna. Ako radim ploču od 3 mm, spustim sebi na centimetar. Kako ako se još sjeće, ostaće još malo, neće skroz osjeći. Tako da je dobro. Ovo je graničnik kojim sebi odmjeraš koliko je potrebno, zavisi šta radiš od dimenzije. I kad ja spustim ovu plastiku dole, ja ne mogu prstima doći do žagi. Na ovaj dio tu koji sam sebi morao da konstruišem, krug okrećem špiroručno, to je moj izum. Nisam ga nigdje mogu naći, nego sam skonto šta mi treba. I funkcioniše. Yes. Izvadimo iz ove žage. Evo. I sad polako ide. Pa ono, ko djeca idući u školu, kamen lijevi i desni, tako da mene potrefio direkt u desno oko. I za bolnicu odmah hitno, nije bilo za operaciju. Nekim injekcijama su uspjeli da zaustavio, ali vid se raspolovio, na 50%. Tako da išlo i kroz školu, kroz školovanje. Problemi. Jer jedno oko vidi, drugo ne vidi, onda teško je bilo sa table sve da se prepisuje. U tom periodu sam naučio brzo pisati, jer dok nastavnici diktiraju, ja sam stigao da zapišem u svesku. I onda završio sam tu osnovnu školu, više nisam imao mogućnosti jednostavno, a naočale je bilo teško da se nosi. Poslije rata oženio, djecu dobio, malo sam počeo da radim u stolariju neku, kuhinjskog namještaja sitno nešto da se radi, ajde da malo zaradi, i nisu neka bila primanja u ono vrijeme, poslije rata odmah, do 2007. godine. I tad, zbog iste bolesti, ablacija, retine, strada mi i lijevo oko. I onda do dan danas operacije, 1, 2, 3, 4, 5, tako da se skupilo 8 i ona jedna ratna 9 operacija. I danas sam tu, što sam tu. Skalpelom sam se ispraksirao ko hirurg. Mogao bi sada na hirurgiji da radim što se tiče skalpela, a što mi je mjesto hemijske olovke. Ali išlo je samo ručno testera i tako neki materijali. Neke mi je drvene letvice, to nešto babo malo odradio. Ja sam onda polako to mjerama sklapu i trebalo mi, Boga mi, možda i 20 dana i više da bi sklopio nešto onako malo da liči na neku džamiju. Ali eto, napravio sam i trebalo mi je vremena, malo nešto je bilo neki 15x15, nešto malo minijaturno, ali samo da vidim kako to ide. Poslije već je išlo jedno po jedno, dio po dio i onda vidim šta mi treba. Treba mi jedna mašina, treba druga, treća i tako. Danas je došlo da imam to što imam. Znači sad sam potpuno samostalan što se tiče izrade svih dijelova za džamiju. Pa u početku je bio hobi. Da krenem, da imam za sebe da uradim. Pa ćemo vidjeti početkom, ako uspijem da uradim nešto, vidjet ćemo kako će kad prijateljima pokažem i hoće li to proći. Sami početak nije prošlo. Ali mi mnogi ljudi kažu, ne gubi nadu, bit će to, kaže krenut će to, ne može to, kaže, odjedan put odmah. Tako je išlo to, malo pomalo, sve ljepše od ljepše i onda su počeli neki da kupuju, pa ljudi drugi da vide, prijatelji, komšije i tako da je krenuo sad
sad već ne mogu reći da je hobi, sad već radim. Pa sad, trenutno ovo što imam mašina, još jedna možda bi mi falila ili dvije, koje bi tu bile. Recimo, zavrtanje šarafa, radim ručno šarafcigrom, tu već treba ako bušilica koju planiram kupiti, ako voda kad prodam ove što su naručene džamije koje treba da prodam ako voda, da ju uradim i da prodam, da onda mogu kupiti. I još jedan brus kojim radim najviše stvari kad su munare u pitanju, šerefeta i kupole, on je već pri kraju. I mali je neki nejak i tu bi trebalo kupiti nešto malo veće. Ali njegova cijena isto tako malo trenutno. Treba da napravim 5 džamija i da je ono kupiti nje. Neko sluša muziku, neko uživa u seriju, u politiku i ono, ja uživam u radioni. Uživam da nešto radim. I te mašine koje imam, jednostavno, kad radim sa njima, odmor mi tu. Ne razmišljam puno. Ne luta mi mozak. Ne vraćam se unazad nikad. Znači, unazad da se vraćam šta je moglo biti, što nije tako, što je ovako, to ne volim da se vraćam nikad. To mi poremeti i psihu i ono, jednostavno to idem, znači, gledam samo naprijed. I tako da sam u radioni zamišljen i treba da uradim svaki detalj koji imam u glavi, koji sam već prije skicirao i onda moram da ga sprovedem u djelo. Od komada špere, od komada drveta, letve i ono, moram da napravim stubiće, moram da napravim kupole, moram da napravim munaru, šerefe i to je moja zanimacija. I drugo ne razmišljam, nemam nikada razmišljam o drugom. Moram da pazim na prste i ruke i ostalo. Svi moji fajlovi su u glavi. Jednostavno, ništa nemam zapisano, nemam ništa da je. Znači, sve je tu. I znam jednostavno šta mi treba i to sam pripremio prije. Dok ne mogu spavati navečer, dok sam budan, pripremim šta mi treba. Samo ležati ili gledati u televiziju ili čitati tamo po Facebooku nešto, nema to. Tu nema neke koristi ni za koga. Danas, hvala Bogu, imamo sposobnosti da čitamo knjige, da pišemo tekstove razne. Jednostavno da čovjek uživa u svom životu, da ne osjeti da je u nekom hendikepu. Da li to bilo oči, da li bilo na kolicima ili bilo što jednostavno. Allah je iskušao svakoga kako je on ti ovo i na koji način je ti ovo. Ali uvijek ima rješenje za sve probleme. Tu bude još jedan mali dio kao ogradica oko šerefta da ne bi Efendija spao od ozgo, da ima za što se drži i to je to. I sad koliko im treba za... Znači ovaj jedan ide za jedno šerefe, dva za dva i to koliko munara, toliko puta dva. I sad koliko mi treba debljina letve, to radim na toj mašini. Znači sve mora da izradim ovu donju ploču i gornju ploču. Budu na istoj dimenziji. Radim ove stubiće. I to moram da učvrstim, da ne bi baš bilo klimavo, to malo zakujem da stoji ovako. Polomio, znači tu čvrsto stoji. Poslije dolaze stranice. Tu imam kosine gdje ide lijeva i desna. To mi isto pomaže ovaj cirkular koji sam. Znači on mi to odrađuje odlično, da se to sve fino uklopi tu. Poslije dolazi na nju, dolazi ova ploča, koja je također urađena ovako iz dijelova i ona treba da se tu uklopi. Ako neko hoće da sebi mijenja boju, farbu, to jednostavno otvori odvojeni šaraf i sve rašklopi sebi farba, svaki dio zasebno. Male koji su tu lijepi, oni ne budu pokriti, oni budu zalijepljeni, jer nema potrebe, oni su mali. To je taj, otprilike neki lenjana, neka letvica od orahovog drveta i ona ima uz... Ali eto, meni je koristila i bilo mi je predsjedno ako mjerim se iste strane, ako mjerim od toga nisu mi se mjere baš pogađale. Tako da sam to zabilježio sebi na jednom zarezu ovdje da mogu uvijek se iste. Znači svaki 1, 2, 3, 4
po 1, 5 je sa 2 i 10 sa 3. To u stvari taj brajevim pismom je ono... Brajevim pismom. Brajevi. To. Onda imamo i ovaj trokut i to sam trenutno tu koji mi koristi. U kući ima gore još šestar, on je obični šestar. Mora kada se razumije u stolariju. Kad ono i bi tako, baš. A šta je to? A ovo je, ne znam kako se to zove, ali recimo kad hoću precizno da mjerim, evo zabilježim tu na 10 cm, stavim tu i stegnem ovim šarafom tu. I ja sad imam bilo kuda idem, da li mjerio od žage sebi tamo 10 cm, da li mjerio stubiće ili neki razmak, znači uvijek mi je tu. Nemam potrebe da mjerim, za stalno brojim taškice. To i s tim radim, to mi je baš najviše s tim radim. Znači sve što moram sjeći, osjeći i to, ovaj proreza vrata moram sjeći skalpelom dolje da sjećem. I tako da, mislim, koristim ga puno. Prostor u kojem ja provodim, malo je hladan, moralo bi ga dobro renovirati, dobro ga osposobiti za zimu, ali treba mu puno sredstava.